Tek danas mi vidimo u biti da nijedna druga tranzicijska zemlja nije napravila ono što smo mi napravili. Taj ugriz državnog sektora u gospodarstvu, tu su korijeni naših problema. Pa su se nasmijali. Kako te vidite ovog budućem gospodaru odredili šta će on tu raditi? Znali su oni kud to sve iđe i kako će to završiti. Vid budale, kad si mogao, što nisi ukrao? Pa niko nikoga ne kažnjava ko mazne. I svaki projekat hoće ga minirat, ne, ojme meni. Hajme, ti ćeš grad raditi, ti ćeš rušiti brdo, ti ćeš brdo prepiliti. Dakle, već 87. smo imali 6. tvornicu solarnih fotonaponskih modula. 6. u svijetu, 33 godine kasnije mi smo na začelju. Pa prvo, u ovoj pandemiji korone bi trebalo smanjiti ili na nulu dovesti uvoz. Ali kako na nulu kad Hrvatska uvozi skoro više od 60%? Možda brodogradnju u Hrvatskoj ne treba. Ne bi se složio s vama nikako. Kada bi išli gledati na taj način, da li je hrvatska poljoprivreda isplativa? Pa šta trebamo, zatvoriti Slavoniju, porušiti sve? Da li su hrvatske željeznice isplative? Šta ih trebamo počupati i ne voziti? Kroz kolodvor vam je zbog lošeg stanja kolosijeka, evo 20. 20? 20! Katastrofa, koliko smo spori, inertni, koliko nam treba nešto. Mislim, hello! Ono što vama zapravo treba je inovacijama pokretano gospodarstvo. Ja mislim da se definitivno Hrvatska treba opredijeliti u smjeru kojem ide. Spas leži u novoj generaciji poduzetnika koji nisu direktno vezani svojim poslovanjem uz državu. Kad su me pitali, vi ste se opekli, mi smo rekli da. I ne bojite se opet ponovo, mi smo rekli ne bojimo. Mi sigurno imamo resurse, imamo ljude i sve, samo moramo znati što želimo.